ngire mu kuryo mwaka abantu mu kuryo mwaka kandi twabatangiye ro mwaka w'2025 ebro bibiri byonka byokwezi ko kubanza omwaka okugira mucyo mu kiringo gimusho y'abantu mu mwaka w'2025 mukipinge bya fayo ndetse mukipinga kumwe mbaye tapora ba da political side batagumirwa kabutosha twabatangiye ntumanya ukwezi umwaka mukazo mu Burundi kintu cyo byatosha kibazo bakusimira masimu mukama abo ukwezi umwaka eboro bishatu ukagana girahi isinotsi kintu cyo robi nabo twaro mu turasima mukama naguka batera fireworks ayibu naguka nakwate bito kakali kuyagira no nana mangu bizo amiyo kandi tukora mina no kandi tukora so why ukagumao habayesho ngayo kwemera aho rukarebe nyuma okasima mukama babatangira kabutosha twafinisho ngazitu ezitwantugezaho kuganiraho nemwe ubundi mu kwimustani muteri mutoki nitokumwe atuheri iteka tegesi twatwine okukira munonga abaginyi banje bikora mu studio kabutosha tukubanza tubaza ko yandura umuntu nk'umucago gambo ko mwaka gumugendiriza uko umuntu ya kabiri then turaze tubone ko kumugendiriza hano ko mama witugura aho kwihanga takawero ntabanzi hibutaka nibwo ko mwaka gugeze ihanga tuje kwa umucago magambo ko mwaka burebere yaba free discussing ibiyari biri mu muntu then tubone ko amutse discussion kitari ngo ihanga mara mabwo izoba itugamba politics eby'obutegeki bishaki omwaka ogwire niki kibiri omwaka ogwire ekyo kiteka tyamukibe kwa tutakukibuza mwisho kikwire na mwaka ogwo nkija kugira amakuru ono mu gihugu mwaka ogwatandika so then tuganye twale tokiyitwa amata ikitera umudo subiraki nohora kore kiriya buroshe mikore kinoshe mikora kiriya then mpaka twezishikamo amwira hariya ando mwetamugize jonani nkino kakafu amatuma gwanye gukinjera ngwakirwa nu nambemwe amutuma gwanye ngukunjera ugawe tibera kumugamba rero mwako gwe tibera kuta mu yogo so yonani yibwenda kumbera kumukoma y'umwaka gwire kiryaro kunyata na hato ugu namazima kiri ohanu so but the last time I checked na coordinator rasho in the platform district ya Kazo so nafutanze jasebo yabare ekasa program wanjistia ushoro ngubyo mbiburi ngo Yesu Kristo bo baza muzika no mchitura aho cyo kiyazo kiro uko babire bashobirwa bejibe yomona areba mugenzi w'abanozo ruto Yesu yabagira amabazi yabereka atumujira usije sana yenda kwiho mchiteka teko kakasi mchidodo yero chama para mama la no poti ngaro mhawo kunda mjoma nayo rokoti ngimshoro ya atumujira usije mwera kedi wo chirumko ya shoma kagulia ejikere design ya gulia ngumara nchido muntu wa nupu kandi kambara mchishogu itabarse omwaka bona baya TV zawe kandi cyo muhendo basinde ahabo kudrobire bakashita mu revenge program yo komora yo garaka kwa updatinga umanya government ko kutematema mu yatame buronda hati mu muja mutumuza kuri abo program zeze hategeka kwinjira cancer witu ko zaba bariya nabo nabaciye kandi nabasiba konka bo tandisa nabara kutureba ito mutwayetu suntwija because twayetu konka wariya nakinjutya mateje shanye kuri program ukubiri kagamba yanga yaje mwe nabakunda kandi narebaza kandi nimbahiga mu TV zanyu ubundi tukari okutwara mu nzya ekora bana mu umuyanga nabo n'amagiziganya papa kirajo Jonani maybe shana okubuzo kumaka kugendere ku umwaka gungendire gutyo ahasaidi yo webembezi kandi ahasaidi yo kharabagana kwanje kinjire bisuko bingi umuntu ko umwaka n'uboro kushiyano konka kandi ubwiga bukuru n'amagara ngabutandukanye n'amagara gwabanye n'amagara achievements nazo zuru
kozo mu yezo yongireho umwaka none mwatu kugaya uko tongireho sente myaka yongera tongireho byo bwige myaka yongera n'umwaka nabunka bwongera habaho n'ibindi kandi nagarukana tungaho na ka promotion mu kigombe cyanje because umwaka twagutandukana kugambira district city chukura na kazo kunkata ukijana kana tembaho kamwenje bajinyongera kitagwenda bajinyongera ibanda bajinyongera hati ndimunene umusaidi eyanu nayongera muri mukaro n'ugambira district zingati ngambira district mukaro so twatunikwera kumanya umuntu nuko muri izo district zona tuvuze mwana noshikira mugize jona nira kayabonije ubuzima butangaje kujego kandi geni na kintu cy'usimara hanga kigomba cyicengera amana mwako n'abahagizi bayenje specifically district zanje ezi supervising as a spokesperson abahagizi bweyonjira last time ukibonye 900 district yakaje bwanyuma yo kutabura ubundi bwanyuma yo kanga abahagizi bakabara kwisha ubu nabasize kushaburaho bakamwiciriza bakabunotinga bukazengu bukabona 900 konkati ni mbasa mamisho ndeba ngo abamo mu musibura twasa kuvuga umwaka na mukaraga okay kare ageze has been long man iwe ni kumro kuri bo makuru headlines zo kaseta updates bankwata bankwata I think it has been tough year for me wewe Paul ikiriza itangire panels bagenzi banje ninga batiyasa bagenzi banje kandi makuru si umwaka abarebe ba Sky TV makuru si umwaka na Christmas nyowe ni banyita Denmark adios we no mugisha kurwa mu PFF kandi umugizi wa Dr. Kiza Besigye n'inkoraye people's from freedom for freedom definitely ecyo wagamba umwaka gwe butorobe ndi kugambara mukamanza kiruzura kandi nanye rwembere naragayo ibirabo nabashato kwa mushanju niba nabagenzi banje tukarga twayambuka Kisumu twaje muko tuze kushuma mwishe abandi bokani bazarasha bakashuma abandi bakaza China nituke tuze Kenya hihi tugire bitwashoma hibiri kwasa kutuyamba kutereza ihangariye namnonga mama tukaturi mu stage yo kubanza yo ku forminga political party so twaje ntuyitaga amagezo menji kurgumu abantu batari kushana twaje tukatuambuke Kenya kuba inengero yabo gukora iki ibyo butegeki bwabo kutwakiriyo kamukaga n'icwika mwagenda tiketeta mwatikuha definitely we are invited by Governor Kisumu Professor Nyango Nyonga is my friend who happens to be one of the good politicians, was even a good president at Makerere University at one time. So yeah, just mbishi Dr. Besigye kanumuza kubombeka kanubyo no mbekera abana bato kutereza yanga abo cyo kwesindikira a group of young people tukagira kutuhaganira so twahika hoteli ukweri nkamukaga n'icika batwata zicyo nangwa batwasire harimo abasomaliya harimo abanyankore inagira kucyo n'abanyankore nkabona ati that the bino mugisha shinayibuza umuzomaliya kugamba bino mugisha yes nangwa nyowe kana agira naza koga hati mpurira hero habaho unusual sound so kutera ntakatena hero karonka barracks kabanda kine cyo kuchikora kabanyine kushitama kategereza cyo baragira bata cyo barakora indeed bankwata bastwara photo cha someone told me that me I'm a man of God was a Karimu Somalia. But let me be honest to you, this is not the government of Kenya arresting you. He said your president has instructed us to take you back to Uganda. Said by president, yes, Mr. Museveni has instructed us that we take you back to Uganda. He again asked me, do you know what will happen? I said, you know, okay, you're going to face it rough. Ntayine chinkozere nabagenzi banje tine chitkozere. Batureta batudikira busi after some time batureta Kampala to have addressed by the director ESO, Mr. Church Joseph, and he told us how innocent we are. Said that another source of information shows that you guys were
going to receive some terrorism training. So we are going to hand over to you to police and we are uniting with your families. And in my heart, of course, we can't convince kugira ngo icyari nagamba ni science. Kunga already in their hands and about detaining Nagarama. From there we are remanded to Chitaria. He must live igana mshanga 107 days on terrorism charges. But I thank God kandi sima abanyambara abanyambara bakije bandeba abanyambara bantayayira n'abatara basize banshabira baturebera mu cyome rahanga yatugirira imbabazi twashaba beyiro bagituhereza nambwe nobo hati reporting konkecho kitwegese ibintu byinji kitwegesa kumanya ngo yihangire utorumu ari nekezo cy'amana munonga because waba utari kubasa kundinda rino kankwata naheza kugaruka uri ku acuze ngecyo uri ku acuze jogaje ati instead reka nyambuke umuyihangire wazomba arimo nakwatara cyo mucoreka kajoga nangwa n'ubundi tikajoga no kunga nikikoreka mutu tukabire kugira businge as long as turi kwikiriza nabo babana babone bazarasha bashoma baza China bashoma konkewe turi kwenda ngo yambuke nuko bakenya kugira ota gushoma so nishawa mukama kugira ngo mwakobwa tuyambe tuburabe tutine bikirize bingi kibyo mwakobwa ugeze guta ukubwira so yara ahaje kuyubuntu Denmark bakumkwata kamara mezi akamara ibirigana na so umwaka kubunjindi njya paso yes ezera ngumbuga kukuanza kisha ezera narga office ya national paso specifically chibora but of course it should be ratambuka wa ONC in the office of national paso nufite kingi n'icyubuzo cy'ugaruka mwako bukwe cyayemuke nufite nacyo kikareta manjyana no kugira friction na office y'abashija ukubasayiriza ingire MK movement ONC kagome standingire to ezera mwatore bato mutakagiriyo ezera n'cyaba bakuri sky kandi tugambira ko mwaka mubiri side ya wazana individual. Thank you Paulo. Yawari munonga Paulo no ku hostinga for the first time. Nimbanza kusima na Sky TV abo buhereza ekindi nintabartya abantu bakiruhura na Greater Mbarra ankore na Uganda in general imbakurtya na Christmas no mwaka musi. Ekindi nisima I thank my colleagues here, my fellow bagenzi banje ba panelists. Most of them are my colleagues. Kutugaruka ha mwaka Paulo, between me and you, omwaka tukagenda ngo gwaba smooth from January to December. At least of course tukaburamu a few issues here and there, ups and downs, but then in general it was good to me on my side. And gube guriji ekya kabiri aside ya politics, to be sincere, turegistaringire bintu bingi nka ONC nka office. Of course ngecyo wano gambe cha MK is a friendly force, twine nshonga nayo, and we know what they have managed to do. Iba wasekora aside yitu tumanyangu twine nshonga, but nka ONC tugizira activities nyingi omwaka ogu very much. Yes, so in general omwaka gugenzireje gwe gutene nshonga, and colleagues bitu nka ba Denmark abantu bagamba
patire life nukweri mwenu nibirabamu konka there was no hawe atarumu ekintu kyona ekibi munonga nyonkanya rwaju wange and even in yes yes so real umwaka gwetarumbi Okay. Ndasipiga tuzo kumaka kugirira ishuri. Thank you. Ninya muri kibuzo nimba nashisho wiri baba. Nga hananye mbiri. Korera tusimira kama simu kare. Oh, wewe baba Denmark na mbisko. Speaker wa amara speaker wa karama. buri omwe ayinebye kandi nda kwakira ba Sky TV nda kwakira panels batari banje abantu banje wa Nupu ADC Commodore ANC nabanyita mwese ngo Jotham King the speaker wa district ya Wambara the speakers wa Western Region Media Uganda Local Governments Association ngiye betaurwa kandi njuicara Uganda East African Local Governments Association Shitamara sha Tanzania Mwana wanje Kisumu wa doctor I have been actually professor I have been to his home and to his county for trainings on custody zabi is my museum yes but nkabanjenze under the umbrella of East African Local Governments Association and is a performer professor is a performer so we had gone there for an exchange visit ngenda kushashana nabo abashikirwe n'ubuzima kandi ngenda kushemerwa nabo babwine burungi ngenda kushasha na doctor uri wari na specifically konka doctor kurira mu cyo kurira Christmas hamwe na New Year umucyo kwijaje tukaza bya parties twena ngo zibutarwaje tuteke mako buntu wakamwe ntumwendeza ngo dume kandi nshaba kucyoko banchibasika nawe bije bamuhereza beira kumahoze narga hero mushyico n'inki mushagara nanjye nabareterenda mutyo kwa Rwambara district nabareterenda mutyo ku rw'umu kibina cyane cya NRM nanjye nabareterenda mutyo ku rwa president witu wihanga ya Uganda kandi cya person wa umukuru w'ikibina cya NRM ninyenda kugambara abatwurikirize namununga kusima security ho Christmas home no end of year no harabe no bundo buntu birabiremo konka bwebura mayina emwe mbasa kwa serious mnoga konka tabiremo attacks mu attacking ka security yihanga manyangu somewhere bombs n'iki so nyenda kwebaza ba security PDF Uganda police na sister agencies na nabantu nimo kuba vigilant kureba ngo there is twaye ko hebizo umwe nyenda kubebaza umurumo mu buryo bw'umukozere kandi nyenda kubashana umureke tugume turi vigilant kugira ngo security yitu itakaba compromised as an individual na challenges z'ibintu konka nyoni nsima mukama kuja mu namagara ibyo sente money comes money sente nzija nichaka n'umushangota zine utamburo mbojo challenges nazibamo konka ni namagara icyo nsimira mukama kandi nshabo n'ubwo mwaka ampereza amagara n'ibitiro tuzakuza mu season nayo mukama ndikushabo ngo bimpereze n'ubwo cyamba no sifayo nshabo mukama ngo bimpereze tugumize mu tsabi n'iki myaka namani tusaba this country so mwe bari munonga nabakira mu program kandi Paul n'ibyo rukwenda mukama guhereza impereze igishara byuka nyina nyite guguma kandi abone y'iryo shara ni ibyo kwenda ko tuma so ezera tuyambe ho turetera umwaka kuri karustomisho niki twasa kwemera tukajya ngo ibintu byo ihangara base kwemera ho politikali twasa tamisho tukagira ngo mwacho mwako mukikaje mwiseki akaba mukijya kaje basa kumiseki akaba mukikaje cyangwa ubukozi kija kumiseki
omwaka ogu omu by'obutegeki mumanyisa ki? iyo bari munonga Paulo nena gube guri omwaka gw'ebyobutegeki munonga habwokuba turebire ebintu bingi politikare kandi ebishepingire eki turareeba omuri ogwo omwaka. Turebire defections, twagaruka twareeba parties nizibaganika, twareeba twareeba abantu abatwine nituteekateeka ngu tubakubaasa for instance kuruga nk'abandi twari nibarugaho for instance take an example of NUP, deputy president wabo kureba together with hamwe na bagenzi be nibafominga nibacreatinga ekintu kyabo Democratic Alliance n'ebyabaireho byona kuza kushika hari ekyo okubanza kunyorora emiguha hagati ya omwami Mpuuga, Honorable Mpuuga na president na party kumwihaho obwa rope kuza kushika nawe commission nawe ukarenda baina ngo bamwiheho. So really it was not good konka twareba ebintu nibishinduka. Of course ekyo ekikutoreka ekikutasi omwaka ogw'akaruru. Of course ekibiina tikikabasa kwija kitenda kikuruga nakyayenkyeriga kiha omu NUP kyagaruka kiha omu other parties n'abantu abandi abeebusire bari aho hatandika nanka Democratic Alliance. Then tukugaruka mu rubanywano bita aba FDC na Janankumbi na Katonga nabyo twabireba. So really habiraho bingi ebitahize omu mwaka ogu kandi bikumanyisa kihango omu kiradetermininge 2025. Then politically nka office ya president eyikora nayo office ya national chairman inga ONC tubasize kukora ebintu bingi kandi na secretariat ebasize kukora especially registration yellow register and digitalization, especially ekintu ky'amaani ekibakozire n'okureeka ngu baregisteringa abaana kuruga myaka 16 nkyokureera opposition bebuuza milioni 18 z'abantu imwe nimuziihahe. No, tubasize kusikiriza abantu bengi kutandikira abaana ab'emyaka 16 abitube nituteekateeka ngu by 2026 nibaija kuba bashize emyaka 18 y'okuteera akaruru and bakora registration ekwingana etyo bagaruka bakora na digitalization ya registration egyo. Ekindi nka ONC tubasize kukora eitwe ntweta VPI, voter protection identification exercise. Tugikozire nkamezi nkashatu enyuma ninga abiri. Exercise egyo to identifyinga ba voter protectors rather kurugaha village abantu babiri then a sub county babiri and it was thorough
kikakorwa gye munonga actually ntubanza kusiima security nk'ekyo mwami speaker kyanagamba especially on that for mu exercise egyo bakatuhwera munonga and other stakeholders NRM structures na district NRM offices nkomwami Nzaire for Kiruhura bakatiyamba munongo mu exercise egyo kwa identifying abantu abo from village up to sub county abantu babiri tuburubi kubatunga so exercise egyo tumekingira shwangu twayitegereza gye twatira toki kureka ngo twatunga abantu abitukwenda and it was really a success. Then tugizira activities nyingi. The recent one ebereriye ya Bazukuru Sports Gala itwakoreye Kampala Rugogo eyayitsira abantu bengi abana bengi kubatasya kubakunga kubatasya kubetegerera sekivina no kutumbura talents zabo ninge talanta zabo that ekintu ekyo kikaba kirungi munonga nakyo then twagaruka twagira ogundo mukoro gweguru recent gweguri Mbare gwa youth forum for Bugisu. It was also very successful kaguru murungi munonga. Then twagira activities nyingi omu sub regions because ebitukora byona biri mu sub regions okutukora in sports following up on PDM. Actually PDM tukozere ibintu bingi munonga especially here in Greater Mbarara n'ibintu bingi munonga whereby abantu bayiba sente Karwenjeru tukarukavaringa million 15 zabuzire takumana concerned people watakumana sente iziri but after twaiza ku exposinga sente zikaraga from nowhere the following day zikaziri account emioga following ebyo byona mbwenu in short. So ekindi nka ONC tubasize ku strengthening ekiwa watu buruzeho ku strengthening a network yitu ihanga ryona twine coordinator buri district twine heart coordinator kushika a village because ndo abantu abitwa into identifying then sub region nebene work plan neteko kureba how it okweko bane running ebintu byayo monthly and we report every month to making sure ngo to reporting to akora reports actually was twara a head office. So to be sincere kireteire obuhagizi bwayongera obuhagizi bwa president kandi oburi structured utari just kugira ngo mobilization eje yito ya buri yito serent kora eyo kutere nduru actually yes eyo kutere nduru you see mobilization kwe very structured eyorobera mobilizer assuming yes you mobilizer ningorkada. So office yitu ejereze ku hindro munkora it is not the other mobilization enkuru eyo kushanga abantu batari organized. I thank you. Okay. So now, Denima, ONC stroke NRM, wahura steps zonizi bezera ya program. Baki nako nabara kumaka rukawa. Ifamu barazira ahandi barakatonga abandi barnajana kumbi abandi they are just silent. Ni chichu could find ngoma ko iba kubuza ngo
umwaka watongana ibintu y'uteke umwaka wo kwiruka gureba niba iki kiryo ecyamana Over Paul, ncheza sima mwana wanje na submission ye. One, nyowe kunkujwara political grasses zo kugira ngo ndebe ebibiro mwaka kubyabarnena bindeta nateka history yihanga ehitugire ehitwahika nehituruza kandi mpura nagira ubwoba bwinjira no kushasha akuhiturukuza ntabasa kuba habi munonga akurugira ebibiro mwaka kubyabarnena. Number one, nka opposition tugwine challenges nyingi. Kunga kaba nakugambire ntebiri kuba mu ihango me byingi nibigenderero. Sijui Katonga and FDC and naja nkumbi are fighting. Now when UP are fighting, it is intended. However, intentions zacu nizo kugobesa abakimnonga rena bingi bakagira bata bakeyonja kubona bo. Kana kugambire kandi nza kukigaruka muti hangeri irimo abantu bashatu ubu kubanza n'umunyunyusi nato tushitama abanyunyusi no bareba nabasa kubamanya uwa kabiri n'umunyunyuto nabandi bagamba no muhurana na gambisa mani uwa kabiri n'umunyunyuto rero wakashatu nakatera amasinde bari unabe nakugambira umutoro mu hoteli bo bariye nko ko musige bishajamu no byo ngatushobora byo tutwarya shobora tutwarya kaba musige bishajamu. So one twetegereze wowe no kunyunyuka ondijo no munyunyusi rero ndijo katera amasinde ubwo kwa kweza bwe bamusige ate manyumirimo yawe yaza kushika kumyabona n'itanu bakatera amasinde mirimo yawe yaza kushika babasige bishajamunwa bagira ushobora tere ngoma tutere ngarabo tutwarya. So washaka wihanga ryo mu situation ninga ryahika hamberejo ntuba twinekizo and tindi kwagira Museveni Mr. Museveni, but there are things I'm not about you. And I will borrow one of his quotation, I think the year was 1981, that every generation has got its nation to forfeit. Unfortunately, our generation has got a lot of issues. They are the most people, they are the most people that they will use to fight you, to fight the right person who should be leading the struggle. We have a generation abantu abinji bakuteka mu kayiganda incheke neza kubetaruho ningani baza kuzawa kereka cyabaiza bagende. They don't care about their country. Ichituru kweto kubora okukundi ihanga ryabo kibanye bano banje bari kusiba ni bashomesa abantu patriotism tindu kamya ngo okukundi ihanga ushimye kuba no kumushomesa nga okukundi ihanga ishimye kuba ni ukweshomesa ni nkwerebera ngo umuntu kamanyagwa yashye kuba ni nkundi ihanga ryanjye kandi tu nicyo turufana n'ubundi cyo bari kutwitara kube hakuba ni nkunda Uganda ni manya ngo nensi yanje harwense ndijo ndi kwije kugira etari Uganda. And indeed that's why ni nyimuko mukasheshe ndi kurwana Uganda gireta eterere kinana naguma kubarebera ubuzo shija yita bagenzi batari ubuzo ba atari kitaterere kitwina kugira bata kuterezo batoro mahando gwabe gugumire nango tutara kubasa kugira bata kutora bazo mushake myaka mukaga beje na points nunje nagenda nunje kutereza ihanga samwe kubabira bari ku muhanda ibigendero byagira bita byahinduka byarga kube ibigendero by'abanya Uganda byabe ibigendero by'umuntu umwe nekaye icyo rukoreba bobe ino mugisha narga naza Russia nashoma naza China na nahega no kutera mbunu konki uwimo ko kaza Kenya kuza kushoma uko governance leadership and management bakwata ngo uri umuhekera kutumucura
ihanga turi kubasa kurwaninga kandi rikadevelopinga kandi rikatambara turukora encourage Ezra bari kumuha umugisha akakora ibyari kwenda ibiri kuyamba a certain group of people nibo bakagumye mako biwora mutabano wishoka zo mushaka bito ineka kwa tena state. Do you know anyone in the first family? No, that's not how the country should be managed. Omunteka teka yanje tushime kuja level the ground. Ndi kwikizwa kweza idea yanje kandi ukajihura na munywano wanje Ezra kaheza idea yeyi kandi akajihura nibwo turi kuja kumbe kijanga. Ninjira kuraba inara yemo mwe n'abashimererwa no ngo opposition yacika. Kashato position iki n'abantu n'abanyarwanda. Wish you could actually, would you think you have stability in the future? Definitely no. No. Ningoku inabanyarwanda fumo kuchira kuchira ngwinchende neshikira nerebe ikintu cy'ikwazo umureshika hateje nchende nebe inebizo akwekiri kuza kurugaho netekwa kugireta nayo netekwa kusya. So mind yanje ningira ngo one, if things remain the way they are ngoku mberebere umukuma abonena abaneta narebuza byamani nabona mukaga harebuza byamani. However injira nti niwe kindi kumanya you can press people no bateka kisiko banyigisizo kandi bayiza bagira ngo apana kajoga nakakagira kata karenga kandi nibikora mu mugo. So injira nabane banyigisize n'imbabazi. Yes please. Wako kukoye perezida FDC neta ni muzakatunga abami bafite kizabesije takagira kwa leo maka kokuru de FDC enshoga za Yesu kutansa nzibasaba satangire ni wazo katunga abana geno muntu custom yako stamina wakana ganishonga ezimintano okutano mukora kandi bizo principle. So enaremo takizere abanyuzi batakizere abakumyuzi batakizere imomweka a organization level mwine problem no mwaka kwire gwahwa mwine two fronts kandi aho tipureba ho enaremo kwizera first sana kwizera imsevena kwizera no sort imomweka ebigendero yayo zutune byabako byakinana umutanda kai bisebye ndibabija kishinduka abo kimwe mutakwenda kwetera mutuma ukaje okay hat system state ne koma ni dobu na fubo itu mukubira na bego ya why do you think we do kwetera mutocho? First of all Mr. Paul okubera mu position mu Uganda n'umurimo gw'amani munonga n'umurimo gugumira just kumarizoba ujuze munakizobe but it is a choice and you see and that's one way of the government taken advantage yo kugira ngo yaba dividing na nakugambira hine kiri mu Uganda umeshita genderirwe waza kwetegereza for instance issues za resident have division hagati ya abamemba bakatunga n'abanaja nangubini baza kugambara mu sente a certain group of people yekara yagira ngo struggle tugitwire mu twagira twawayo umuntu antugera reka tugende twatagana n'umushija then tugire power sharing konka shi twatagana muri ki okukwatagana kugira ngo wiworiye onywe ubeje rena abanyarwanda bo tuyenoye bembera bongere kufa kubi. So habaho disagreement harwo group imwe eyamazuma yayange kajya ngo aha itwe muri kuteka tibyo turumu ibiturumu nuko rwana kore government eji yaterera imwe bari kwenda kubaje mugende mugire muta mubeje ntabwo ne wenda kubaje bakaguma yo bagira bata babaje. So echo kubanza nyowe I appreciate contribution ya buri muntu wena no butarabe bitari kwikiriza hine kibakoze kuza kwika kugira bata obutekereza kandi n'abari kuteka ngo position yabasa ko opposition tekaho abantu babakira kubi teri kubasa ko abagurusi baza kuretayaringana bashohora. We are recruiting young people on a board abine teka yo kutereza ihange. Mr. Paul, the problem of Uganda by the way treke kubiteka political parties no
the problems of Uganda are known. Kandi umuntu waburije kurwana atari guhitaga. Political parties are just vehicles to mobilize them, gather them together. But solving the problems ni kimanywa ibizi bitwine nk'abanyarwanda bengi baraburana kugambira abanyonyotwa nibabyitegereza bategereza umuntu mufite referendum akabagambira cyo gukora. Okay. Yemane. Bwana Spika. Kumaka ni jambo atangapo. Mimi ni ngule buguru bakupata kingi discussion. What stands out? Iki cyemerere kikakirebira hamwe omwaka gukuri. Kandi mbere umwaka gukuri tugereze cyangiro kukamija twazenteye cyo. Iki kigero no radene maka no kutoze kwa Yeremia Ezera no kushurwa kwa Yohana. Hima yobiwe. Oili yakoze kutuba. Wewe Paul. Nenda kusima comrades bayibanje submission zabo. Konka no kumanyisa abanyarwanda bari no batorera. Ngo amasiko gariyo. Mutakayo w'amasiko umwaka uguhire gwegura mubinji. Abaramo cyere ibintu bibiri. Umwaka uguhire. Hari uruvuro kuminzeza ukozorwe. Nziriyebwa misho. Yesu ntubikiriza ngo hari bitaka zirita bitaka kozorwe byone. Kandi turi n'amasoko kujya mu bitaka kozorwe nibijya gukorwa. Of course tinga madios yana chamanyangu atubironka PDM. Umwana asa kuba nachimanya. Harimo program zo gazagambire miyoga PDM grow local governments bayiro esente zo gukora imihanda. People are doing every district wakajereza 1 billion and I think the local governments are doing well kugira ngo abantu bitu babona aho koraba the next standing to last year kandi shira crossing no muri yo kandi kushaka president no kurwanza corruption nkareba attempts zo kwata ba members ba parliament actually ministers amona na ababarenjire umukurya isente za government kandi president akarwa yagira ati no this time round tuza kugira uto akwata kandi tukwatagana nawe but I think those people are still in court so there is hope ngweki muri bituri ntugamba kugira ngo people are not we are not acting konka there is a hand even to this year oguma kuturi ntuzana natekwa gumizamo kubaho effort zo kureba ngo abantu twarwana n'inguzi habiro kumajinga akabaho kumajinga MDAs ministry departments and agencies actually today about MDD about diary DDA then UCDA even UNRWA exactly but handing over to the mother ministries ekuteka ngo ubundi nkiza kuchendeza expenditure mpango munonga kandi izi sente zo mu agencies and departments ezo zije zo mu bantu turi nzana mu season ya kabiri of course ijo president agambireho aruherezo na message konka turi nzana mu season ya kabiri azo mu season ya kabiri rero hari uko siwe zazagirimo umuro atko kuzanka rwamba rohura hatagasire ukizanka cyuruhura no uhureba hore hayushize ora hatagasire ukizanka isingiro hora hatagasire so turi ntuzo mu political season kandi generally ntaza mu wa primaries urwa primaries ndiyo yenara nyenzire ngo abari mba kutega kanisa kabuka primaries batakakora karunga kaheze kuba it's so you see korku when Ezra kwa kubasingira karungu iwe okakoza powers zawe ukarangira ratari Ezra abantu baza kwijusya ngo bakabaterire Ezra and that's what happened in Kisoro ndwenda kushaka umuntu twara yaba y'ubururu bwe 500 bumuhereze
ubundi uko arayine bishatatano nubwo yagerata nubwo yabona ndax people's will kandi ngenda kushaba ngo abareni bamanage bakaruka primaries ako bitoye narayimo cyo twabanza mu primaries kugira ngo go candidate or strong tumuhereze bendera then kuturazo mu kajeno na yabugana ba ADOC na yabugana abanywana banje aba NUP abayine capacity yo kubaraba ko katwo kuronda umuntu owabantu batenze kandi ukamukwase bendera hatachika akarwa karijeno kandi ushanga yafuna mu buzubu nukura ngo hari FDC ngo yamarabo yagerata yamusinga therefore turi zo season ejo nangwa rona ba members ba parliament na bebembiza bati ndombya bakabura bakamutera karuri yayobora mone hatu nore batanda kare waje mu bareta ki nebidongo neje nore batere bidongo nore bana bari abo bati MP ati I'm not saying ngo mbira batazereta kuko umuntu atwira buzire ora yabaza ngo yabaretera ban something cap rero abantu bazana impira and I want to call upon the young generation itwe nito barukozesa to do violence nito barukozesa to do when to kumanya politics konkwatiza kugira otorondo ubayerondamu abura there is a district where the young generation constitutes 75%. Members of parliament batana bine bona bari over 60. Chairperson no C5 over 70. Manya ba councillors abaze. Why can't you also look for yourselves? Ni mumukete rakaru. Ecyo kintu ninchigamba because you cannot have a team of uzari yabire mukuru kandi hati mo baryansi mo ba soldiers aciwe nyoko gukunda ni mukama wenju ukuzireka za kubyama niyo musirikare una target ni uze kubyama no mukama wenju kara batakine manu mingi munonga iwage ushimukwa ho ndo ko basa kwiruka cyo tiro tugera these young people be active no bazo parliament baza district bazokwa bazomapati president kwa asindike ibintu imwe binamara gushuma mushume mugende muze kugira muta muze gukora and ikindi kinabari nyenda gamba ho of course tuteka we can't put away education we are coming to learn to zomutamu kumuruka isikwenda kugenda takigambire abazire ninjimanya mu Christmas birebonire na numwaka birebonire ko kamwishwe ngo kumuruka kuzira futa kuriyo kushomesa abana namwe harimo streaminga niyo ayinarayimo but I feel parliament ishimire kugira ikintu cyari legislatingaho especially ku balancing issue y'abashomesa umushomesa wa art no wa science to me chikarugira ngo kundi kukinda and if I was given an opportunity at the time of bakora decision yo kugira ngo bongera abasayansa batongera aba ata nganda kusa kwicaraza I would have given my view kugira ngo okukutura twantu kumuhereza miliyoni reka tumuhereza 3 nabwe naba yaguma nasinga ki owa arts kuko kwa arts no tumwongere mu mwenda banika 1.8 uri wenda kumarana mine nka 3 million then with time nabwo tuongera abasayansa then naba nabo tuongera konka harimo abantu harimo laxity nore ko musayansa tine mani abashomesa abana nabo bamwe kandi ore batine mani ekindi kiri twireho akaba yabireho suspension of recruitment of staff mu local government so ntushabakiyeho bani konkati ntushabango habiho ku recruiting abakozi akwa no kwereza umuntu district ukabura kumuhereza abakozi finally ushanga service zitahika abantu ndukwendera no tukatoza umunya Uganda umuntu wa mwizi umuntu wisinjiro umuntu wakiruhura umuntu wankari wo cyari kwenda neza service delivery icyo ni ikigamba kandi ikigarukamo kugira ngo umuntu yarwa akazayirwaro akashanga hembazi akaraguza akataha akazayishomero tubamushabaza school fees ziri too much amashanyarazi gakamuhika amizi gakamuhika ninyenda kugambira ngumye Uganda ibindi mwana akashanga ile security nyingi kandi of which the government hine na yebye ariyo netekaho extension of water not extending amashanyarazi to rural areas amashanyarazi no ikinza kukigamba because nyuma na president TV Nigeria
amashanyarazi hamwe no bugara begashyira akiri expensive mushanga umuntu wa burijo consumption itakabire y'amani amashanyarazi gamara bahiguru ukugateye ko mu nzu installation na n'ibindi ushanga bikira hayi therefore nyenda kugambira abaturikiriza ngwe nara yitu imwe kumuraka akaruru akafuturi tuzakuzamo ka 2025 imutere nara yimo rero ka 2026 nabwo mukatere nara yimo hazebe bitwabire tugira ngo tuza gukora extension y'amashanyarazi na mizi ahitubire twasya tugumiza mutwongere tugumiza mutamba kuba nyenda kubagambira ngo nako twentekateka mu alternative n'abatu n'urundo alternative y'ibintu leta ikubura. I want to assure you at some point Adios, I'm a very frank person. Ngiyo muntu who listens to message nyine clips ze ubu ya minister wa internal affairs nyine clips za president Museveni nyine clips za bagenwa mu gishamuntu I watch them because I'm nanyenda sokwanj but I want to tell you ngona nabantu babire bayegita to be an option aza nyoti nyenda kubetana n'aba opposition nyenda mbete a government in waiting ninga bahabuza baki ba government ukatu washanga bakabire nabagira ngo tuhabure government bari mu ngarye I want to assure you hina n'abantu hatabararwo munuku hina abantu bararwo mu FDC bakagaruka mu NRM because ayibe batoriye barebera na option hato umuntu nyenda kugambira umuntu wagezagire mu FDC ya FDC yatabukarwa mu muntu FDC yatagukire yarwa mu Katonga FDC yarwa mu PFF hato umuntu azomuka mu nguruze kwa kwezagera twonke bukamuntu turakore let me go back home I advise from home we work from home kana yenda kushaba government yani ngo aba bantu mwe bakwana bagamba and I've said it several times let's also listen ako umuntu yakuja ngo muhanda gufire indirwa gufire we accept ngo muhanda gufire tukakore kuko umuntu yakuja ngo harekina utapana atichiro ni onyensha kare no jorota no chigwa so nyenda kushaba ngo adios always advise us mutugambire kandi nenda kugambira gwiyanga ryari opposition week na government tekora akuba ne aba advisors bakine mani mwenye nenda kubashaba imwe mutwabure mwagire kimwareba konka kandi mureke mutatwita umuntu maro bakutine kikozerwe and I hate such kind of opposition umuntu kwemerera ngo umugana kajyango Museveni akozere busha enabeme akozere busha umujana hataha ruga byama agwejegera bamushweka nyincha karayi nagamba tine yamukwataho nariye bitoke bye nashomesa abana be kandi cyumuteganisa noshanga umuntu uri kugamba ngati ayine na business ya mani ngo mutawu it is ongoing and everything is okay konka nyenda kubashaba ngo haba hine kikozerwa kikorediting ngo kikozerwe konka ndushaba ngo kikorwe ninga rero taburane tumbeke Uganda kuba Uganda eti nayitu generation eti yiturumu ngo kama kore bintu bye tucinime imyaka 50 misho kugituramo tugikore tugikunde kandi turebe mu nito abana bitu na generation zaratukuratere zija zatushanga final adios no turakore tukakora government byona terabikore nito kabantu yine bituraye kore none tokuza kujya government okore niyo government kore ne yembeke mahanda government kore ne yembeke marwaro ninga byero ne kore niwo zo mukogera ka business akwakora niwo gire cyuwahinga bandi bagira ngo bigura katare ka East Africa niwo twaregire cyuwatwara mu Katare bandi bagira ngo bakora umuhanda niwo rabye hebitoke ni bandi bagira ngo imihanda yabonera niwo rabye kandi yamate uzo mu Katare ni mince karovne school fees z'abana nubwo turatungure Uganda yiteje kandi tukaba stakeholders bakuru yurani ngira ngo byari omwako ubukwiye districts ka niyo ikaro umwako ubukwiye ubaze wamaheze atonya so nubu umwako ubukwiye mwabise mwaringa unobuga nashiya ibinga atumeje platform kiri hamwe n'ababe banka na members abandi ibarujije atari masaka from mistake usoroti bakumbara masaka munonga ebe stronghold yani ndi kurya higurahe ko tanu mushaka kona mu twireba activity yono ndetse ko tabine bere na ndakwizi makambara
abamushukira nakuba yibura muka constituency tena mugize mba mungera za haraka Jonani umwabuguye omunuku no kurengaho tugandara cyabyezo rumisho politika umbe utugiki mwabuguye no bugamba hoje yabare tekasa program na ira kwanza kwiye utusha ako kubanza no mwami akakuyanasha tumutanga no haburo kana natabo aitwa habura ndi watwine ngo batikiza bese jakari yo mucuru cyukuru niwe kashani ukanaza shana aho cyo bataracurira so abantu tukhabura tubakuru because binje kuteka ngo bine kwaburwa bagabo bakoze nkana. That's why no shango umuntu wa movement HT ariko kaje Jonani tozo movement atkunkawazo movement no tachigamba because ebintu kugamba kwabura abantu bayabuno ni impabura no bishoboye babigendera ibintu babimanye ariko tutana babashira baje gihachora n'ubusho kugira ngo stayine bwenje kunkai n'abantu batakunda because baza kumanya government ejo kuyize teragambire bugeni ikakiriza ngo n'umuntu ukirize tagura myenda mukatari yo mukazi amutorane cyabajuri so ahibyo kugumisaraza mbona nyina tukuyemo icyo kugira to kuhabara abantu abo kuhabara n'abandi lena akako kugira ati bayano yaharga mpuga mayo ukasho waba notambara n'umwana w'umuntu ni nk'umuntu w'ukwiga no kandi n'umuntu sibo mu butakaza gure indazi ngo yareba cyo kitumasa ngo rugendo wakoma tosire ntubareba abugaraza gure cykwishwa nimbishkaho bamumbabaza tino kujya tu movement yaho mbishkaho byanyina betkabye tino mboroga ngo movement yaho so atumvuga yagira ati otishiche yoga mugisha obwanako obwamama mbabazi rero kabike mukono turi kumshaka n'icwisho cye yacubumbatize ndikucumanya ngo ariyo neja manya ko je no jo tumushika twegise ko gumzo timvuga kanowita ikabire score konka still bwanyuma yo kumukora putinga ukamureka iki kitwara abantu akavuga umutemende kashitame umutima akikizo kwemuka tajire wawe no butire mama ni minji no bumugambire ho mukutu still na rege y'cyashoni kwegita hacha redi kigombe kinisi na rufubire kunkaba rero muti yakwegita ikintu kizibe cyukuru ecyakoze ho movement ecyo kiyanagamba munywano wanje ecyo kura inteka ye ne mugira ngo taro alternative n'ikintu cyushwaza na kuteka ibyo kurya bibi uko moto bateka ku buryo kwa tibino alternative kandi ile capability yo kuteka n'urunje muri bateka kuzo movement akuba tuba tibino alternative njo tukureme bazo mwirwara kwa tibino alternative njo tukugeze utombi abo kwa tibino alternative au ro mutarafire contented ebraze yoni byejo abo kuba rashume ko kwa tibino alternative somebody is submitting ija jo kire movement ayo na humuriza abantu mwemera ni yejo ko taro alternative n'ikintu cyo copy ukora nkana ngo ko taro alternative nibaba bakazi bose bashoza bashije bakazi babi n'abanyiri yo kugarukamu waje n'abandi baze kujo movement kandi alternative ngo manya katonga manyachi ngo nabo abumbe mata mamasiko kuna na muntu bagiye yanagira ngo nimbasa kuba na NRM ndabire nigiri bitakora very good konkate naza kucyuzinga kutoro wanu toro muri abo kore dinavuga yo najya mu gwi bombe ni mu njya mu shiki mwini anajya mu ni position mwabe mu position ni kuza kutereza alternative murude ni to kubasa kandi that was the point. The point manije point bili Tashe kuirenga tera chirum yo bantu bahiro wese jokarahira kubakorere birungi no tera chirum yo kwetereza tukabure yota ko icyo wabota kubasa bakigera so you are supposed to present what it means alternative nicho yanaga because it means alternative tero get somewhere to note down you will challenge me ko katuna ntakora no kugira ngo you misquote my word oyongerera cyataga ko gatunza
aza mwana submitting amanyengo yitezo tekushana urete ko yitezekiri ikigo cyo kugira ngo umuntu kaza program de kushobora we shall always discuss about it when finally naeza kuterezongo no muntu we wagwera omwaka hindiro mwaka gucwa politically ihangaritu rehemukire aharevo erintano n'external ihangaritu rutwira kati ko kushwara umunsi yona nahabutaka witu nugo mwaka oguturebere mu abantu bitwa kasaso twine leadership aharengo rwago na neco cyanga kasaso rebere mu kitezi nayo inabebembezi abantu no waroko kanso kuza no mu rugo kana abantu kuno abantu babembeza abantu wanogamba bebembezi yes exactly wanogamba bebembezi that area it is predominantly Nupe ija kuba nyine kambi urukuteka teka ngo umwami Paulo kuzomwa watanywire mate naje kutonganisa house girl naba yarugumwa watanywire mate hata iki cyo rugamba ihanga Uganda erukwebenderwa general Owekitiri Sam Museveni nibyo abantu bariyo bisurwe kasaso tarono mo Nupe uraza record that's why njungira president ogwa humura ogo wajiro mukishaka kinana nenga akareta kasinja kumugamba kumutahamwe kuko bwembeze n'ubutandikira hanze tashemere kurra tashemere kurwa ngo mu government ye harimo ibintu kai ubwembezi ngenda kwizana Jonani nkari international headline I also don't know it ngo avuga kasasura atera abantu jija kubakira national headline kandi kihanga gutera account kandi kwenda kongera gicho mwa Paulo the one who took reaction after the problem is the president yukauro MP muwe etaba KCC kana abo bambenda kwekwata cancer ninga kwekwata C1 na kwekwata MP mwine yo parish chief one mwine so chief banyoko yahirwa yahirwa kuja unaza kiteza ubwo yahirwa kuja unaza kiteza manya mbeni worka political influence please wa ONC niwe ninja kugamba bibiri ari bitisho hadi workansa kutegereza sebo obwiyo bwo mazire umucanga notegeka nubagumanye oresera abantu kobuze barabize kubi niyo kasaso aho tuzikabayo ujo kizo baratanariti nkashita mu mucanga na mobilizing abantu twakora ho barazi nahurira kasaso ra yero ndimi nahurira heta have you ever done it abantu abarundi bakureba cyabe cy'urucu then let's blame remain there konkani manya ejo kitezi yakahirira abantu harimo n'abana bari bahimirwa za kitezi umuganga bi abo kuba bibendeze boka situru kubaye ongana information adanka mwana wanje wanu kokushawa information wajikwa tokujehereza please don't information nagenda kuinforminga ngo nanka mwana wanje abarekera kumisigayiringa ba kiteze byo mu constituency abutuma ni Uganda abarekera agarika mu kivuzo constituency icyo constituency where kiteze is na mukama wawe akabaho umwebembezi wo gumwana manya nawe ko no wakuba meya wenka no wa Nupe n'abantu na MP no wa Nupe bebyo bitakabire why did they bring that matter on the floor of parliament bene na council zizabo manyeje the subset country ya part gira kwa turuze tumondo etambe bajangu district bagire billion emwe yokorengo exactly aho ya government kandi watikisi so obukasa sura atera abantu yone yango so nanishaho kutekinga kunanzwa government kasasure atera abantu nayo gukutwara kunanzwa mwahire sento muri kite nakasasure atera abantu nayo mtakagira which is okay which is okay information moderator utakuza kushiteka president urukushota umuntu wewe nkayabira kirimo as if leadership has tene chiro wa speaker we MP wa Bamparaka batamuche okugira ngo abe nuwe yavunanwa ekicho kuteka mu kasasuro hazo kenda kuchaka president if it is in lineage of political leaders president must be the content na kugira ngo aba bantu abayesurwe cyo kureba kugira ngo tucumarire awabe na yetabo n'abakomerwe nabona byona it was a command from the president
konko omwami Paulo omwami Paulo ifu ya kitezi I am sorry to comment something to be sincere ekijjo nano kyori nogamba reka kwihaho leadership eri ahansi kushotaine responsibility yona because leadership ya hansi yes let us take a responsibility president is accountable wahurra akwan president wihanga ryona wahurra konka chikutwara nanka ovunanizi bwa mayor bwa councillor bwa LC 1 2 3 up to 5 ekiba kiri kuba nibakora beine na councils ezabo nka councils you get so you cannot tell me ngwiwe no you cannot tell me or whistleblower looking at attacking the road mayor and the leaders of NUP in Kampala, but you need to understand tekambaze pesa yo Denmark mukita bantu then mweza kuita bantu katabuja mwabareba tebari kubasa gukora responsibility officer we hangere the president of Museveni if you have to take a blame does not give money to people the leadership of KCCA and the people die hata katanase kuprecha gambe yajya mu Uganda tukashwa nijangu nukuneta kanyasha nagamba kitezi mu president imwamurebe because nateka kutubuka wagamba president niwe wanza kumugamba okay kandi atabantu because wajangu responsibility omwaka ogubiri ababa bari bacyokoroza no turebere mbundu nzibura mu kamawazo this country experience ngire mbundu estine ownership zukora imico mbi zikabura ahizagera to the extent kugira ngo harona minister if not member parliament I don't know still remember very well or we still mbundu minister tukareba mbundu nzija kukintu zita abantu no ababore n'ababuraho n'imbundu zabo as if today tukumanye ukweze mbundu no bataragaza kuronda yo muri Kenya ngo bahura manya ngino wajupite Kenya shuti nakabundu kabakana kabuze konke ezahize kutwita burijo emitumbe kanyire omwihango turebere embundu zikwita abantu kandi zikagenda zitajunalizibwe zitagambirwaho uri kura speaker ya hindero wa ONC atubaruka bakampara hari nup hata batandika no gukora cyo kugira ngo aho kugira ngo mu leta nup kasasoro kebite ubundi mukija mwangecho mumwiho they are using it in that manner and somebody is very very innocent nizawa muri ONC wamugira ngo agambe bibire omwako guhire we ko wa ANC hiye kantu kuyareta yakakuya mu muntu wakicu apart from mobilization to mobilize ni parunda babiri ebo kumuyamba kuguma mu ntebe ngiki iwe birungi tovireba wanupu ebirungi tovireba ukabuta niyo kantene iwe musubmission yawe kandakuriramo kirungi cyona tarimo kirungi cyona niwe iwe rebere bibyonga umwaka gwona washaka mutwine ihanga ejo kwitse mbungu omuntu wita akaburo myanya yenga hato ukagamba usinji na naka kumbe mwemerireho akakahuzi kamasima kumbe mukadmekemerizo kujunwa kwani kalika it's true we appreciate President Yoweri Kaguta Museveni thank you konka usinje buhindukire cyagare hato baka ekimoko kintu bahandika bajya ngo gisodere ngizebro tekinyungwa NRM erengizebro tekinyungwa because ekime kino businge hati kigizire ki panda gari hati zibire panda drone exchange of bad things to bireba butunu omwihanga ihanga omwako kuhire no twatungire nkiro ezizire zikushaka solutions zikahinduka part of the problem now nguko nakugira ngo ihangare birekeye agare tukareba umugezigezomwe aba bari yamani gabandi abo kutembera abandi ko butunda owari fetchetenso ngo bagure bus tuino tourism industries nyingi bakabe no bareba umuntu nka Paulo atambuza abo bantu konka abo bibi abo hango go bibo muri mwihanga umuntu akarete fetchetenso bagura za bus
just zo mu gasho gwa 1 week zimwe bakazikwatura mu senior secondary y'umuntu after short time. So ebintu n'uburomyanya yengaro bityo bahinda yo muntu ayikora n'ubaje mu yabaremesize ku presentinga rwe kwasoza kushaza icyo kuba kwinda yo kanshe cyo kacyabe kitaraho buriya kandi abaye batachitiro kandi butwabingire no ndura cyo mukazi wa Jonathan nawe hibugambo nkebyo kwete yishija ngo waba wache ngo nagusheshe ngo kumwe bakabisha bagamba niba tugambire cyayambaje kainde tuna freedom of speech tuna freedom after speech akwenza kagezera I never know. So ebigambo byokushota numwenda kwetere cyaje kitaraho omwaka guhwire habireho okuhemuka kw'amani omwaka guhwire niho turebera abantu bakora out of budget nicyo kintu kiretane sente za buri muyanga ejo 1 billion yo gukora baterengana it was from nowhere nicyo kureba tuni n'abebembezi bitu hata hansi bakwe promozob twachikorwa the budget of the country kureka ntukorwa amani g'abantu no hakwisha karachiterejero mu government omuntu natereze cyarata nacoze uko witurwarizejo mbafuterese munyesha baje ngo twakujemera we kwikuri the government tirene jema kureka na jema abantu hatamanyuka buryo wanje kandi kujemera hente 20 twamara umwaka gona kazo utarebente bucinje nibwo bwo kwera kazo twemerira handi kuko tumazira umwaka da koriya ubutarebente bucinje kandi harimo kujema kuko kwicwekwe tohura barangira ngo mungara yo kujema icija chekweho because even the president nachikora leta nahereza 1 billion outside the budget ihangari yachoro chukushachi and somebody ayina toeratra ngo already bahereze gukora babi numwe wira kamutaka chire numwe chenjera imwe numwe chenjera ubwo bo bakamukozere ibintu kabiroho kamukumire ubusinje kabiroho numwe chenjera kujya mumaze kuronda barakume no kwenda kubi kanimwe mu so ati ebyo bintu ebyo byo kwecero rubanje biko Ati constitution atashibina cyawe kukira be disorganized kwebuza hakubura yo mwaka tukwikirizwa kwebuza utinyesimi atukukikirizwa according to the constitution konkrete nawe myaka ebiri umuntu ya TV eri kurebwa internationally ayo najati twaheze kuronda atomuru mu tukozirita wawe itomato in the primaries studying game way. Yes, for them they imwe muragizire primaries nibuzumanya tubene delegates bone yozira barongo bakukize uti orabazi iwe genda gira abarongo bawe ko ngaba kugasire ki hati ONC kugira ngo ya plan kozi ni maho mwaka election ya yes road map to Jonas Kaibe katezo kona kafutezo wani akaramuke kigambo cyo kwenda ku makwete katekera kabo bari banyu zaheri cyangwa zaheri abichi how far imatu mu cyugwete katekera kabo cyo oguba ko kuye mukozere kwete katekera kabo bakuye to tekera orihire kuruhuka umuntu wijana yuka kumanya ngo arihire tukwete ngo prepare nje ko arashitana kasitete beho na buriya burihe bunahika nashitama tukwete ngesa kweshengerezo wenjara kurya nati ko kubona yifungura waza kumujabiriza hariho mani ago position kwetenga kutamu kubihabiha ibyo kugamira umutezi w'akabu omurihe abakutebekanisiza nabo abari kugeza PDM bakatushekera abari kubura kuta mbazo mu irwaro abantu bari batuprepare injira mbaje muto kubasa kubo uyu no mukumi kandi ukarara hageti nagezaho nanga kora sakarakanyemisho so hati omuntu ariyo natuprepare injira hati nyoti byaranyukize ki nujo utakuzo mu irwaro ukashanga atari mubazi rero mujuna ndari nkukora muzi kweshenjeza kindro nujo utakuza yishomero ubwegese bukabura rero kaza kumpende munyuze kweshenjereza nujo utakureba imbere giye bugambo kurwokwe bwahurana bagamba mu kitezi yende batere ngo ko bino wanu rero uza kumbiha uranyeze gukora karu umuntu ayaze atke batere atakwari wanu
Hano ndishobora no kubeni ke bati. Bene Jonani. Abakuraka kuturo tuza kuzamu. Tuza katera 90%. Echo tinchanje. Because you are disorganized. Na structures. Tuba kubaza according to primaries. Imu mubero de muterere makaruru. Hatumwe ncho tukureba mbaze rero ko mu marwaro. Ncho tukureba amashoboro gatatu. Ncho tukureba enguto zikubi. Ngwe hatecho oyasigamara hajecho. Nogamba cyane na mwene iwozi no box chain. Abakutera karuru Jonani. Abakutera karuru Jonani bamanya ngwe mbaze rimwe munanko mu marwaro. Na kinjire ko ora le mutingi ibije ya tayi ya na bimu submission ya Jonani. Tujja gukora inspection then tujja kuza wa Denmark na tugambira ngo mwaka ngo kwija wa what they did to achieve this get huge because Dr. Pizarro is huge Katonga tekambire futubuli kutunga fomo announcement deri na jana kumbi na hichi yaho akaruhu kashika nibenda kwiho Museveni over how I don't know because tiamche after this Sky TV irakari abantu. Hi everyone, Baba Stream of Life Choir, Kenneth Secondary School Wamune, Bishop Nassan Ibrahim. Tubaita ku Annual Youth Concerts January nga 19, 2025. Kudesta Cathedral Church, Embarara. Bishop Nassan Ibrahim, omutima gwanjye, omutima gwa Ruhanga, n'omutima gw'ihanga kuri aminyeto. Twina abasigazi n'empangare ezijun tureba nizimuka okubasa kutwara ihangere mu misho omuyo butegeki nari umya business nari umyo moyo nico Desta Cathedral yiza kutekaho youth conference season 19 ebiri kuna mwenda paka birabi na bishatu omwezi gwa January twehiriyo kurunda yo mwana otra base sponsoring ari kuzo mu university akarika kuhende twende umwana utuze kuyamba mu university akabasa kandi kura munatunga half tuition sponsorship arundi izo mwana nozo kusingura miliyoni emwe ondizo mitwaro nshanzu ondizo mitwaro 5 ashatu 2 10 nezini conference tuneza kwigura ubutongore ebiri 10 ryabere Sunday concert free shahamana bwo muri hango abesho muzibitu beshunche shongoro oruyimba lukusuta Onda zentigwe katonda abulizima rwo mu America Wilson bigemba rumomu n'abanyuganda na nyukana hagamba zo mu conference ya Desta Cathedral kanirize kwenda na Jesus macho mu rembo rwambarara turukumira Yesu go wakonzira kapu kundo burenge akakurira piso wiro ebiri 19 twigura concert yitu urukubanza conference netandika urwakana Jesus macho mu rembo twarugayo atukore draw umwana university agende wisibaship umwana secondary agende na miliyoni n'ibindi ibihembo bitari mu na bimwe nemukemanya ngo Desta de Ruforo kamba rebe uri umusiramu uri umukatoliki uri umuprotestanti uri mu mwema mu kanisa zona no yakirwa ubwa myaka 15 mpaka ukunyeruguru ahiminyeto ya patire kubale mu conference age twinobraru twinebyo kuriya kano mwe twine munemizano twine muna pano kubuze buzo Ejini conference yeminyeto umurimbaro musa n'ujo mu Uganda of its own kind. Let me see you there. Namukama emyezi 3 ekiki go wangula nsasula emyezi 3 nempangula hey ha Abaye kubatachi Chitufu we nsasula emyezi 3 mpangula chitufu gwe subscribing emyezi 3 ku package yona joyagala ubafuna Azam TV osasula emyezi 3 olwana wefulira omukisa ogutabanga wo ogwo kuwangula ebirabo ne Azam TV ate si tutoka osobola okwetabulira ovawone free subscription eya Azam TV kusana ekirabo semalabu miliyoni 2 mu cash bedu nkugambye miliyoni 2 kati no tulinda weyongerero ku family Azam TV ovimbe ng'omulodi okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 mwenda noti obakyalira amaduuka gafaga kuliranye. TV, entertainment for everybody. Don't be
be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, Habo jelly, Please, can you just leave my hair? Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Sky TV, irakari abantu. Sky TV irakari abantu abatangira gukeyo omugahumuro kacyaka yashatse kuzaramisha yitu ya gatano kandi tugera kuba turi mu program kubanye tapora baho umutegateji wa program kandi amatafara gundekire ubukwe kubasa gushaka n'umwaka bandondagamba gushaka so niyo ngomara mu gutanga kandi abaragasa kuri atyamuke nari byo naga ko biya kanisa shoti actually yabavanga so bamwe cyase na biya gatamukake ndakikake Denmark na tugambira wabaye Paulo natinya reactions nyingi konka mwana wanje wayine ko kwiyakwata statements zanjye different ukana nda kumumanyisa ngo ntwara submission ureke kuzicyusa ukateka mu ibyo kwetana noreba challenge nyine n'abahanzi ba government ninga kancheta nk'abandi ko kuba kucigamba aba opposition nawe naramenti na option tazirata takugambira tukare katukoreki nagamba tumukoze imwe mwenda kukoraki na alternate icyara kugambira ate kikare kibaremere konka we plan to do this takucigamba arho ubesije akaba ariho umushoro bano gwaki hadiyo saka ariho umushoro wo kubayira bagamba yaje tunyinda gwiyo because it was his plan, okay? Hariho bwagira ati abana ba university aba no shango batwara bake mwene tugira tutware bingi na government because if you don't give option you know kabokora maintain at hard you also give what you intend to give as an alternative government. By the way, let me tell you, challenge y'abantu hata barushanga omupati zero zaba creating omuntu na creating apate agibesinga akintu kimwe Museveni agenda Museveni ko araheze kugenda and you do what? So konkanye cyo nabanyenda comrade wanje no kugira ngo this country also belongs to us. Echo ni nchichereza where things are not okay omuhanda mubi tugurukumanya wa FDC tugurukumanya wa NRM tugurukumanya wa PPF wa PFF twena n'ugutwata konka nabanyenzire ngo twicereze kandi tugarure muna namani kugira ngo abantu ababwina ho projects ninga programs za government omuntu rega kumworeka ngo na PDM tinekere kumanyisa nane sente zobaresereza ko renkuto tinekeze kumanyisa my friend yinekeze kumanyisa kandi government timuseveni wenga. Many people normally forget this. Omuntu ateka mu government no Museveni. Government mu levels nyingi. I want to tell you today Mbarara City hato urutindo rwa Katete kuza kuba ngo kurwabire narwo noja mu Museveni watumerwa baruti when there is something here
or when there is leadership here. Rero at Fort Poto bagire bizibu bane byara twino bane nka garbage collection because of the city leadership yaba reluctant nacho mushiteka Museveni ninyicereza abanyankore bagira ngo mukama weka kabalo na yero bungu something umuntu kugira ngo waruko at the end of the day hagire cyashobomuka bagira ngo weka ya Paul kunkosha ngo mwana niwe yabarisize mbuza katirata akonese kunkosha ngo wari hanoha Paul mwana nyenda kuganda ngo ni twenkari roko leadership namwe ndokurenkanya Rwampara district inongana paranga jangu bakatweza bakarete sentes out of budget 1 billion. I want to tell you because your budget it was inclusive in the national budget kandi baziresere no hati tukabe tugira ngo you people deva government central government resente yasteko mu local government use that money very well kugira ngo ito abantu bitu nabo babona ibaragire bata ahibaratore konka washanga umubazo kosa kubi ukahunama dero kagukaza kutera Museveni akadingidi Museveni has done his part hati ni ito barya hansi it is our time to do our part. Konka Jonan nataka na mujenda humunonga because Jonan he's right. He's supposed to say that because it is where he belongs. Kandi abo bintu rwari kugirata kakubireba nabari nyenda kushaba byo batureba ngukora abano yenda kumanya aba doctor barungi ahibari no mu referral of recent I had a patient kandi tina handa itwa mutubire tukamutwara mu referral nyenda kugambira ngo aba doctor bo kugira ngo bari mu private hospital kuba kweza wahikayo wari kujya gutokwenda kuzara referral bamuterese mu yarwa gukora abantu referral free of charge aje kushanga mu private wabiyo wabo inakasente akuyeho miliyoni zibiri so nyenda kushaba ngo wabura mani wagira ngo ko tarije you got the referral hari yabashaho kana nimbaza nangwa eliyo turiye to upgrading health center 3s health center 2s health center 4s but district habirimo upgrade ezabeze health center 2 zone atizibiri health center 3s barimo bakongera habashaho bari health center 2 zo ya phase down bina upgraded health center 3s nyenda kugambira unabakaza nabazarokwe hata bakazaye barugaza mwizi kuja kuzarira kunumbara nabazarira mwizi babakoraho umuntu atambura distance inche ebintu biweraho agaruka ta zanye bukungu zache bare turi tukorebe I think in other places but no wambe kama shomero city schools I want to tell you about chirizi ngo muntu nabasa kugira ngo education ryaha manya nimbe ne manya ryeta nyenda kugambira mutwina abantu abagobero mu education ya government age bakashoma nano bwa kubogo byagamba byinji ashomiro adiosi na washomiro ye ogu na washo nanyo kanwa kagamba kuroja gutibwa aba leadership ya government ya inara image nintekateka nanyo kushoma kwanje kabire kwabire kutaru akuba hito abire nturuga akaba hagume so nyenda kushabiye ko rabo ino mwana wawe ni umutwara ishomero it is not necessary kugira ngo umutwara mu mashomero amahango ngo nohora amanyongo mwana wawe yashoma hari abantu abashomero mu mashomero ga burijo garoko nibo ba ministers shaha nibo ba member ba parliament nibo ba doctor kanyera kugamba ngo n'abashomero mu mashomero gari expensive bakashashura sente nyamwingi no mugana street atine cyane therefore mutwara abana aho kubasa kandi nyenda kugamba mu traditional schools z'umukureba agagumwa adios raza kubuza rasa kugambira ishomero yashomiremo n'usafasha abashomero mu shomero ya burijo konka muri abantu bamani education ryaha ntuza kutambura nayo tugume changing ampora kugira ngo fitting na the generation y'iturumu kokanyenda kugambira ngo wayenda kugira ngo education nimbi zerafa abana batazayishomera nakiba kigumira mugende mushomesa abana banyu erihangane ryitu kandi ry'abana banyu kandi ryabishukuru bitu yabona tubonera kandi nyenda kubashaka ino wagira ngo bareke kugambo kundi hanga I want to tell you even in the United States of America up to today bachine kigambo cha kundi yanga ya patriotism America first echo no muntu yana ha speech wala president obanetse nacho bagambira America first therefore ni to Uganda first tukunde Uganda yitu akatwa kunda Uganda omuntu to kumukwasa sente zirizo gukora ikintu akazirya inyenda kushaba government n'abaturikiriza uburyo wa nuko uburyo wa FDC uburyo wachi ngo twene twaterane hamwe turwane singles twarwanisa corruption tuza kufuna services zikabantu bitu
rero kandi twomeka Uganda okay Denmark ilizo mwaka wa kusema hivyo vile yes tutaracho kusema hivyo shaka muda dakika mkikumi na mwezi kurata so PFF now twach kuza FDC ogumaka rumunda kwaje focusing at ogumaka well are you even doing the kind of this time well PFF or People's Front for Freedom, first of all, it is still more of a pressure group. Baza kusima actually nabebembezi kugezaho bakagadaringa imikono mu buye cy'munonga nka kamwe ninga nkakimombe kwa kuruzo byo kuregisteringa political party kandi kikatoreka ishituru ku magisa ground kikatoreka abantu kuba cyine ubari kuyikiriza ningo bari kuteka ngabasa kwa twareba kugira bata barikuza bakatuhereza amezi mukaga buri izo bibero n'ibigenda tegereza registration nimpa mengo registration yeza kuwa program ya PFF neje kugireta neje kushobora but ekindi futeko kuhamiza abantu no kugira ngo PFF neza kugira candidate inkomero na mukaga however nitugaruka mu nkiza yitu muno turazo mu karuru tikari ku yo president Museveni akwa nwaye no gushoboroza umungaro electoral commission ne mukorera abasirikare ne bamukorera so akaruru tukaza no turi ku muntu karaza ku yo president Museveni instead akaruru ne vehicle yo kumobilizing abantu kuba mobilizing kindi chiha kuba mobilizing kindi kandi ngo wire gwacho kurukwisha kushika obundi wire gwacho kurukwisha kushika uri bare ni cyaje rakigamba konka one abanyayuganda bine kuteka kandi bakamanya ngo shituru umuntu uza mahatu n'umuro namwe ni jone bire CDF ya kigamba ati enkumira boneta na mukaga nimuza kutanisa orders and rule of law hatu ever will mobilize ninga kateka meeting against the first family naja kukoronka kucyo kujya bata kukiri kuteka icyo ni kikoreka ihituru munituza nakugambire Paul ndiri hangiri riri mabanta batari kuteka bari umunsi ya ntabwo umuntu royebuza CDF the chief defense force tweeting okagamba statement ngejo ntikoreka direction yihangara muri rutora asa direction nejo tununji direction nejo ne yakabi ni direction imbi abantu borukore byo nabantu bayineshaga mabintu mbiri abantu batigo mushanana gujwa bahagarika batugambira cyamaze kuntu batutera atumbwe no kuteka kugira ngo agarika handike bitabanka kakwenza atanaje kurekera mu ikiramu. You mean a tweet is like a bullet? Definitely it is. Sure. It is. It is. Kantakare ga Twitter it is. Netaninga kubisa. Understand the CDF. Understand the role of the CDF and under which government. Where people are being kidnapped, people are being tortured, broad daylight, people are being killed, and the CDF again comes and says that. Tumuntu zo mukaru. Mesha karura ko ntu expecting amuchi. Ugumaka nzako. Itumaka nzakutandika na mobilization. We must mobilize people. We are one tumuntu shabara hanga ngu Dr. Bess Jargengai argo muchobe. Turukumanye yabara jeme yatarajirata yatararje. No mobilizing rechiti bine chitakayihandiki. Yes, on the plans are. It is a pressure group and it is aspiring to be a political party. Okay. By God's grace. Na chayanga we have another alternative. Okay. But the most important is the political party. Most important is the change of the system. Because it is the the financial crisis we have here. But still it is serious. I beg your pardon? Definitely. You see, you must have a home. A political party is a home. But it cannot solve the problems. Ekiri kwisha solving ebizibu n'umunyayuganda kumanya n'umunyayuganda akamanya this is wrong, this is good. Okarwanisa kibi okateka ekiro. So tinde mushaka konga bashobora bagira ngo cancer ya come stage 4. No bo kwita mukama. Tere kukira.
Moyo yange crisis turumu leadership crisis turi mu stage 4 nikiza kwetaga man menji kiza kwetaga kujwana kiza kwetaga kubona kutereza yange kandi abayinara imbaye bone babimanye kutukuruga nkato ayikiga kora bwamba tukaturiyo mukabi aturiyo mukabi moyo ubu tubantu gamba abantu bone bandi bareba munywana wanje yanje ati abifaro ni kusinga yabashaho ati nabashaho barunje munonga abantu aboro gamba ni bareba abifaro ni bazayo nangwa bayide wono basako batakuza yakwa revenge no basako ino kuwajirenjere hari abantu kusibaho izoba rikarenga tabwine na panado ari mnakureba kandi uri mujwe cyari wowe uri muyebembezi we uri munombiha mushanane bujwa tuyine kugambira namaze bande foronga kana bagambire nti twaza kutereza ihangere. Let us be the messengers of the right message, not the good message. You see, a message can be good, packaged very well, but jimpunguza kujigamba kungeta shiri. So let us be the messengers of the right message. Let us tell people the truth. Tubagambira mazima ngo ibintu nebi mwerwaneho twino rukwisha kubarwanaho nangwe nitu icyo tukugira ngo twerwaneho twino rukwisha kurwana taro wawe buhuriri abantu nakore bari gukora bukujya mu bindi haje cyaje kita icyazo umusha. Okay, esera umwako kwire cyaguranye mukamuzura kuresha ngora baragashira kugira yaza hona really bakiringa mukamuzura kuresha ngora icyo kimuri mitinga mugore cyo mituriye aho kwanjye cyangwa mikize abantu mbatondome Dr. Service Christmas no makatabire y'umunda unsuro tumigaza bakengere kona ubundeni maka ebigana ayumunda amese kamobera bigere dena timu mutaragi haga ndaba babiri so mako umwenda kwinjira kuki nari umwenda kuwongera kuki ama ibare munonga Paulo ndakagarikire mu kibuzo cyawe nanye nakarara fange ukace musheja wa nupo comrade yagira ngo especially byanagamba kasasuro n'amasasi nabiya kace yo nintekateka ngo necyo busasi kushanga ihanga nga Uganda norebe byonka yes comrade bwana speaker cya yagambire niyari kan aine gambati konka yes njo bamwongere na district C njo korera even ya nagamba ngo it is an achievement, but then amasasi nowe kuba US between me and you tumanyangu kaine ko kubasa graduating the crime kugira ngo gitare zuru kigumire mununga echa kabiri border to border today jona nariyaha na gurutse amaguru mu studio Uganda is safe border to border ujire kweche cyori no gamba petty crime crime zenche just bayibananka batware esmu ya Ezra ninga that happens everywhere given echo nacho nimbaza kuchikiriza ntubaza kuchitaminga okundi konka amazima garungu Uganda UPDF esechuwaringire Uganda for now close to 10 years hataruho umuntu wena orukugamba urutara ahabodeje ningeri at least remnants they are flushed away and Jonan is here seated is happy is going to freely tenora mkwate konkana umushangaha ushanga nagambe bugambo bukwingana bityo obusinga bwetaka singa agweta busha. It is unfortunate. So
kokushanga ekintu nk'ekyo kikusasa but n'omusasira namba kabiri yayanga kwikiriza ngu hariho leadership eri ahansi ishu ya kitezi hariho LC1 up to LC5 ninga shimeye abembeza abo bona nk'iki speaker yanagamba fort poto kwakugira cyabaho ninga mbarra kato urutindo rwa katete kuri beru trekere riare president how raxte ya leadership president Museveni riare cyo nacho nwako bachikozire because tutakagambire kutandikira family leadership mane tandikira na family takagambire president iwe kutandikira akayawe what have you done then LC1 then up to the president so yagurukezo level zona layers aho kwano ekintu gachita wachireba twin alternative that is the agenda wahurra ncho kurebera up to today kugamba ngito already twayorganizing because turi on preparing primaries nona ndi niza kwizira akibuzo cyawe bote beine chibako basagamba because they fear even to organize the smallest election internally. I actually thank Comrade Denmark na timu ye kugira ngo by the time baza kugira ngo batane hine kibaye bagereze actually internal democracy ni yabatere na hanze pakaremwa kumanage because bakani bagira ngo cyorobi wakireba so but at least they tried but my comrade there kwihana bataho ekibina cyabo bampuga baremirwe bashora because it is a cult tikibina cyo by'ubutegetsi kurekana cult ni ngogo kureba wabishaka amusore tse it is something principle embarra ninyenda yo namwe no waza kushanga no mugizire ngo hati amwongere districts kuzigambirira because talk about for instance ngaba bana babigiru bakarimwa bashora kwakireba because there is no shora nakabas kabo and period so benjo nani nyenda ngo clarify nje ubuntu bucyobo umugenzi wanje buyanagamba icya kabiri kutugaruka akibuzo cyawe kamanje Paulo ikibuzo cya ekitugendereye koro mu mwaka ogwo mwaka nakugira ngo already tutahiro mu ryogo twahereze exercise ya ba vote protectors ntiteka ngo omuriyoko kwezi ningo kurataho roadmap ya primaries neza kushora kora heze kushora nhoteratandikire programs already abantu bashongere interest konka nhoteratandikire ku making sure ngo to preparing nanka ground and number 2 coordination eje yitwaga ina nagambire already yashira ground it is set and it is doing something can't take koma mobilization tukagira ngwito tukuzakora mobilization ka ONC mobilization area just mpereza karuru njo kurebera even no muri yogo mwaka ebito atwagambireho naye wa kugamba empowerment tours tukempoweringa a big number of Ugandans na tours nkazi ndio msichi wa chapati ninkorra mudara nanga konkati nyine na sente zikubasa kunkozesa day to day nkuretera package yona erumbyona sigiri what have you ndio charani nkuretere charani Sky TV ni mayango yosere ne coveringa ebintu bikushusha bityo ebiharani tugabire biharani bingi munonga treta package erikubasa kuyamba muri ekyo ndio makanika package ndio boda tukereza boda zezi kurenga muri 10
tukozesa sente za President Museveni on this one abantu abitukulobinga business community n'abantu abakunda NRM kandi it is a big number list wagireba ko muri Denmark tukubasanda kucikiriza ko kuri abantu nibagamba ngo abantu bakumanya NRM cyeko ziri ureba umuntu ubura no kumwetegereza because exactly so now ogo mwaka ntiza ku intensifying a mobilization erikusha n'abantu bamwe bagamba nkora gamba nokora then just kwija no shabakaruru ekindi tugereze umuntu ngakoreka ngo twacondoza sente za PDM zigenda zita nkabina kugambira PDM president nahereza miliyoni 10 buri murka konka sente ezo ushanga zahwera umbantu bake abakubana bazoganizinga n'abakubasa kuba influencinga kandi ecyo president natakozere nshobe kugira ngo ahereze abantu be ninga abanya-Uganda actually sente zo tuzanupu ninga za NRM nicyo kurebera oguyanashekera ecyo kugira ngo sente za PDM kazahekere kitezi konka kasasoro kayabase kugireta ngubaka receiving sente nkonkitwe tutwafa kasasoro kashati kutwabahereze sente kasasoro chikaba ekisirani because of that state ya leadership. I thank you. Jonathan, ogu mwaka twasubira mwisho tugategeka kavure masaka nothing nyina kubanza kuyaka kachi amanyo okukujereja yo habuze bwitu abantu basabye ngo wari bameta omuntu kopa karo kuma muri examination okakopa ukanje mu kunsingo rukungo n'ekintu kibi yatirgaho ndero ukabona nakujema atananga trist atebese yakagamba mushoro twagwiye ha trist ka taraza hoki hati mu mujera kumwareta yo kuri umuntu atakwemarira nakujema yaho ngaro kopi aryaho ngo abanyarwanda bakamwesiga ari na complaining ngo tukumahabara naboreka buzima takuye basiza itari ikintu cyo Nashikana kwa mwizere kamutaka mazara hezo Maningo. Aranya kasha France mwara hezo biro mwayepa atebera hore cyane mubere kamutaka advice hati ukora mu ngo tuyizire ebera hore ni kocheza ebintu byabaremere no kubarema yatandikira kutonze kamutaka kutabara kamutaka nango FDC katamara yatugambara ngo abantu twara bacho mu university iwe amagizi gani ugakomaka tunga gambara abanya-Uganda ahiga koma imwagenda yanyineya imwagenda yanyineya agenda turafata ndo kujoyi OMC nareba tine shoni kushechera umuntu nguyarema kucumuyembe kandi ubwo ine yaruma yaguna ubwo yaza kutahishita kucumuyembe gwamuremo iwagwiha yo kuwaruma ho waguna hatu washekera ubugwari nagamba mpuga ko kuturga ayishuka kumanya ngukiza besije akarwana umiyemba karuma yaguna ubu kitini samugisha muntu umiyemba karuma niyo democracy president yaretse you have the freedom yes so akoninjira wake bokateka techo azokacho tagakagamba TV y'abantu ati iwe gamba plani yawe plani teru plani tutandikireho leadership school wacyetegereza banyuma ya government kuyo political itendekero ry'ubutegetsi banyuma ya government kwihaho political education ngo batagire rero hatkamocha atseme chito chikuru stoyize yishomero tukwenda kutangwa mano mwako nguburu munya-Uganda bunju mbatushaba amazina pa eri ishomero ituri kushorora abakozi ndo munya-Uganda amanyengwa mani nagabantu mayikomere bikuyana chobora ihanga yitondeza kucungurwa
umunyarwanda y'amanyamaniki bitangiye gusigisiza umuntu akakora ganisiga nero gukora guba atakatebeka nisi kumera rufta so kaniwe ninyana mu kibazo kimwe na mwana utogo dokutino nkikuro mwitanye n'abantu twiciriza kimwe mu government ino tamo we unete konkaba juma bajumuzo mo ejupiti yemo yo kugamba arahaberaze kubi umukwijja kwabo arabaguze mbata zabone koko bakafotokopinge mwabahire bakashishura byasabuswa ibingire na hati bitaha batategeriza mbaza icyo kuko mara yo kuyahindukira muri zindi koko nyinshi nibaza kufuna nigebyo ukisha hejo wambuza hata kutera kabu testimonies to kuzumanya so now ngwendo leche kwemerera okechwa alpha and omega ito tukigambara abantu tutihangariza abana n'ibya ko kujya gutahongana na bindi kijya kwesimba ngo rumwino bakabutubuza butumwa heart connections is more important than the documents in the country nchutu in fake people abo kuyanaga bakitezi atomuza kurepresent ariyo bana manyabaje mwine yo RDC mwine assistant RDC mwine assistant wala konka leadership empangwe political leadership inamani ne yanyu mukajango no wevu kandi omunywanyi wanje wa ANC kikumanya hayira mani kukuja Uganda pango na ka Uganda kachi ekiyagambe yanyu ne ekiyagambe yanyu leader ni mugamba leadership which country is the subset of Uganda so iyo bintu kuko bereta president Museveni no gumurecha kumara kirimi kuko bereta beretizi na ye direct iki kintu cyeyihemu reka guma kureta umushawara hanga ayine byakoze imwe banyi n'abanduma ni umwe n'umureta issues ate wamukunda yagarika higuru wamukunda kandi ndabanga bize ngo tumune byarwangu manye tumutu byarwangu president Museveni tinka mugamba gakubi kandi ni musima ukatashitagira mu enime no kubera umunshi nesicyo naku ureba bona baba bahara ojitunda ureba birungi ureba tembarone kashi birungi kandi bibi ni umushahuro ureba tembarone ureba yatembarone utine kumanya mune burungi bishikire muhe yabyo president Museveni kandi harimo n'abembeza gusima because twinabembezi abatandikiye kureba babura ligase bakatandika gukoresha amani gabo umuntu nayisha akurortindo musenteze azibandara muzakarvat zireta rutinda ubukurana bagamba uburyo burangwija budget ya PDM hariho development retwa ihanga kugabasore cash cyo natubaza ko evaluation aha batunjire PDM abantu n'abakene kucyo kuba bebati okay yabare no finally ona babantu bakora anyway obinamatsko omukaro kayana sakwati bya obyo kwato tumukora ya electoral commission ya NRM sore tabani abature utrantija tungije to yes just ngaka ukayina can't hear mnono oh it is okay so kuba kugira ngo yo mukurasi wa Kristo kongaba kakugira ngo abakurasi ba Kristo babatizumba nuko kubatizumba izine ryo rayiyeyo to kuza kwiruka iby'abandi nyewe ni nkereza mu haza ko bo party primaries za inare nyo narazigire kandi n'abandi bingi barazigire obunzayo nkaroga inabunasi inabasingirwe inabarugire so intuza kuziza abararugemu bagumiza muri bakwate ebendera ze umukarura kambero kureka ntero marana cha personal electoral commission na kuchiro kwata nitwe mureka abantu ba exercising ndite nanka rights zabo batera karuru umuntu arasinge akwate bendera ebyo kugura munanga yagure bendera twendebera tureterekezo konkanye ni nkereza primaries nzuteka omuteka kubugana ataba bandaga ibintu therefore dekazibeho nyoni nyenda kuzesimba nazirabamo well and good n'abantu azirabire mu njima yisango abantu bangira ngo borekire therefore hariya turagirota turahabasa tokoreba training y'abazana b'umupira bakora ninga okwiruka kutwabire twiruka mirundi rero bakiya mu babiri bashatu njima yisango yabo bimwe bahe abasigara inyuma
nambasa kutazira mani kwiruka na timu ze ziragana therefore orara mu primaries akaraba mugi agumiza makwati ekindi kwanga no kushanga ngo Paulo yabaye no bururu 10 baza kudeclaringa ba declaringa ubururu 50 icyo nikitegana sandi ninjumira munonga mureko muntu ino bururu bwe agumiza magende nyenda kushaba baturikirize ngo wareba ubusinge butwine yes ine dutaterire adiyo soko yanagamba bike konka wareba amahanga gandi wareba Kongo nguko ikora bya hempundi ukareba Rwanda ukareba South Sudan ukaraba abantu nguko batabyamije na n'umuntu kushangabira kozere ibintu bya hatariyo na nahari no rutaroba ndi mukwirira ukashanga batwira umukamba niye nimbuzo mu Uganda nonda kwesha ngo mwihange ryankahe nenda kubashaba ngo mureke tugume na pate yiteje itwine na government yiteje kandi nenda kubashaba ngo izo bakorera hike iyo futera karuru jendo president Museveni umutera karuru kandi oronde umwelembezi wa NRM umutera karuru abandi yeye vision yeye ideology abandi na ideology tebagine abandi na vision tebagine na nabo twara ndekateka ngo bile vision bakazo muco kurya bambye muco bazo mu kurwana sente bazo mu kurwana bitinsa bazo mu kugera vera for stick to the NRM pate teze na bya teterire twongere ko twari ngari ndabanyenda kusipendera no kwendeza abanyarwanda mu ndonga abanyarwanda kuri umwaka murungi ubabero bwihorere ko kushomesa abana babojo n'abishiki na ndonga babojo ababojo mu barugiraho kandi abo bahenda kusisikara ariko amani ugateka abana babojo akuba nabo n'impaji yihange bari mnonga n'abanyine Jonani mugizi n'umugambazo wa wanu atutwasa kutwara mu cyo kwamubura zo babasa kumuhereza intebe yawe ko umukazi wa afi so kandi sai no ona na ndiki yako ndio jambo la muhimu ndio kuje wa afi kashkaya bwana deputy president umesakara mugizi umugambazo wa nukunu ya mu district so basirezo abanyene maka ya FTC Katonga gite now kandi umukora wa Dr. Service de Munongo mu tekateka ikifu mu tekateka Dr. Service de Prosopeye kandi meje na bia mwana ezera mane noe ni ONC ya paso ni ya poko paso ni kikura kandi of course ubura ko ni broad approach politics kandi speaker wa Mambara aisiri jamba mambika aisiri jamba mukwaza ikoni kama kwenda akubiri program mbele mnonga umwaka wa beli mrogi tena kufikia kama hizo mwaka mrogi wa beli msini mwenye chance nilizora na hana kumcha ufanishe nilizora hana kumcha ufanishe awuti so ugire mfugishye Uganda ya mtuma ibike center ibike kurungu y'ikomishe abana n'ihanga yanjye kandi mutakayiwa kwataga kuri ngo bashisha sibisho mwebale mnonga bayobozi Sky TV irakari abantu.